Oko mudurare ni umwiregite. Kwena mtoto kama tiragoro na kaboksi kakario ene to aikira serisene nunto balabale dene roki Adimwe akure na mejokagia. Are. Inkomenyate mejokagia. Na nande motomo akware aja. Mbaka murioki atenoga negotomwa. Nintomwa. Kiswahili makauga mtumwa hauawi. Kegwa kande na kanya nambire na rwimbo nkamba kuina lakini ontotha ite kombetekeire cia ntomwa kankinie ntomwa ndito mono ntomwa ntometwe ne kaunti ngima zaidi ya anto ngiri magana mathatu magantuma matia kenu mwankaze njeri mangai atungateri atomeria kana bunjia magantuma makambira mbakalirikana rwimbo rwa Monishi lugha ya muna mwabudu Mungu gani liria atongoria makanitha Pastor Bishop Reverend Mothe wero batikulo ole kuwatithania antu na kwendia kana gutumiria kana kubunjeria antu kio kiangai kia wendo kutekugawukania antu nkero ni Bishop maria mauma Pastor maria mauma ona Father maria mauma nore kutega nkabiri ndenguni mumbire tere uyo ogweta Bishop augete ni ntumwa ni Bishop wa Murungu ni kigo kia Murungu kana kiangai agutumiria kana kubunjia kane kuruithania antu nintomwa baraka tio tiromba gitekia ngabana no tutikionaga tukwenania na tutikario rongo na ndario gunde na kirenga no kumba na kirenga ya kuona ndi Bishop na ndikiroria mutharaka ora kaya bwenia bwera gitekia ngabana ikaitharaka na kuburongoia olune Bishop nauga ena kirenga gatumwa nkero ndi morie mbaka we no wakuga kuria atongoria makauma we mwene ni mwathani uriko aritie nawe nintuko cigana ariretwe ni kirundu kuga mutongoria atiuma kona kana atiuma kuria kungi antuma kaunti ino akwariria tharakanithi magatuma kambira era Bishop oyo akire nonto we gute Murungu kana ngai amutumira na njira teno ya kugokania antu ati gonto kona gotiuma mutongoria kana kona niguko batere kuma na nonto waitumicia we mwene nkerwa ni mwire ndayawe kiukiawe nyakimenyere ari wenka nonto le gutina aja we takana ebitha ere mbiti ekerete mugota kana ruo rwa ngondu na kule ndani ni mbwa mwitu wa kuridhania antu maturaga na there na thayo niriambere onete antu makiro wa Kenya niriambere ano na migongo ekirwa nuntu migambo teno nkero ndi mwira tere ni atige kugukania antu. Number 1 maromba makwa nkiromba ta Bishop ntuga tunekero gitegia CS kira kinene Kenya tucoke twetie ngabana antu bamara bategintu kugwigwe benda Shetani afanye nini? Ashindwe. Boto nenkere gitekia ngabana Tharaka. Boto nenkere CS ora munene Kenya Tharaka. Kama endete Tharaka hata biobo emena. Kama batafuata antu mara. Ngatoka ngatumwa nkero amwere atere. No muria Bishop weta Bishop. Ntoni dete kumenyeka. Nauga nire kuno ntona ma Bishop no mukanete. Mauga tumwa kanitha iria Bishop kana kanitha ciao ile registered korea kwa registrar na Bishop ni mukanete. Mauga tumwe wao. Mambia muria tere 2022 gitekia seneta kirikora Tharaka gitekia women rep kirikora Tharaka na nkero ni mwire ni orongo gitekia CS gitane nkanirwe ni county ya Tharaka Nithi keu kiane nkanirwe President William Ruto ndero ni muria tere kagite kau na ate atonaga mara etena ginto 2022 ya county ariga ni tere mara ena deputy governor honorable Moisraeli Nyaga gate gotambua Moisraeli neke akiuga ni Bishop akwaria urongo Bishop tiga urongo mara ena gitekia deputy governor nkero ni muria tere 2013 gitekia governor kiare mara deputy governor aumete Tharaka senator tamusire aumete Tharaka chuka gitaka 2013 ena gitekia women rep no rikuwegwire agiteta anto Tharaka Nithi county Bishop niko waina miaka igana ni kwenda gwetwa otise nkero wankwira tere Bishop uri murongo uri muntu murongo ogutumira mathabau ma ngai kubeneria ciana ciawe na mandiko ni mero tere Bishop nkwire wakubitithia kamwe gatoto nikethe inkingo Bishop kango kwegwira kiao ngagweta Bishop no ntweta kwa Bishop Mwathi ni kiao kwegwira
nontu nani nte kwenda kuna watho nontu ni unite wakuga uri bishop kana ote bishop nontu mandiko ni mambera nte gatone cira ende miario tene ya ku bishop ni akugokania county ni akugokania antu mamara na Tharaka na kugokania antu mamara na Chuka na mara yomene kuga no mwanka mutongoli aume ukona miario teno eumerio were antu Tharaka ni sori nontu wewe na kura emwe na otebatere kwaliria antu mara mange ugitaga bishop na ntikwenda mweneria mwira kwe mto purify gutwika ngabana Tharaka bara barungi tukamurete gita renge atombe tucoke gitege ke mara bagwata kira bare abati wata bware kena gite mara mugatunengeria Tharaka na mantu bagakara bwega na wewe botikwenda gite mara bugatera na ati tukathari munanjirenge ni mwathani kana ninga yuriko ukubunjia ukiuma na magoro kuma kura kuthora umete wathi kwaria miario teno no gachoko kauga ore bishop ninkomenya maniko mawite tere tutikariria tutamu tumutigire Murungu twagutigira ngai bishop nontu wakwaria miario teno ya wagindoni ya kumeneria anto na mugongo omwe kagita kani gakubunja kana gutumeria there kenda ngai onekana nimbugona mwanga kaunti ya Meru mutugo wa imenti igembe na tigania oroshindwa na bishop toria ukali migambo teno aroshindwa katika jina la Yesu nontu ni miario ya kugokania anto na kumena anto nontore twinde tore anto mamwe twinde tore gento kemwe bishop miario teno utekameragie mbere ya anto nontu wewe ukire weterete nikithei nkingo na tetene muno niruga muno ende ukiura utekaure na mara mange miario teno utekametumire kairi ntumetone karimonde Tharaka nithi na mabishop mara magukanite ni ntumwa au wono nyonti gutomana mpaka Murioki akeja na ntomo engirojo ntomo ego kinya na ntomo enge nerojo